ki khubor ka Bnss TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong the thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Ka Deputy Commissioner jangka is Khasi Hills ka kong RM Kurba ka kum gi ikhtiar belapun kubor daga section Shispa ando pulai Bnss hakar penyotrek unai lur rajar posau kelamana ban penlong ye kejinya patba hanong ba shelong hakani ka hukum ka Deputy Commissioner kalong beliau jingtip bagi dengkat tu kani gi Kynhun ki bertemu ban penlong ye ka gau dahaj sta partner Bharat Yatra hasilong hak atrek urisau rajar posau kelam kanu ga jing panjing bed Kanang man khangla di kinu jingja ki belaban pinthut ye ka shong suk shong san hanong ba shelong but he is Khasi Hills district Borokaway namar kata ka kum belapin kubor daga section Chispan Repulai Bnss ka Deputy Commissioner kalamana ban ye lumpat ba sangut shaneng na ka bentaban pelong ye ka jingat pat ba hapok ka jeli jonganong ba shelong Borokaway Lakhang banyak Kynhun sangut shaneng hapok ka nong ba shelong Borokaway but haga juk pot ka Deputy Commissioner kalamaham ting eru ye kinu ki bepin ken ye kini ka hukum kinjap penjitam hapok ka section arspa arpola juga Bnss nikak kum kini kendon ki besha Namar bagari ka kam kalong ka bakirki kini ka hukum kentri kam no mardor tarhadu ban benar thamai da kumwepan Haga juga por ke Deputy Commissioner kelap pentip bagani ke hukum ke nom trikam satya ya ke nuku ke Kynhun Niam ke belpan jingbit na ke office janga Deputy Commissioner haga bakin habban buat kat kum ikendon ke depan tha